شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Manguripun Allah subhanahu wa ta'ala Penginang ko Allah abalasan yan sa mapiaging ka iya mga kakak na mga ulama, mga ariyak na mga ulama at tutandingan sa aging ka iya Jamaiyatud Da'wa Al-Islahiyya bil Philippine. Aya kalalay mo tanuron sa ko sa Facebook na Arab. Aya magpamagusayang saya sa aging ka iya oras na sumaan na o bid'ah, haqiqatul bid'ah, suka mamatani ko bid'ah. Yan ka iya kapag-usaya ka nun na pinabian na sa mga kakak na mga ulama sa katawan na kan asiran imalay bahs. Sa aging ka indudutari niya maudu, patabulabo aging ka iya maudu abidah. Paganayro na antunay maana abidah, kailangan na katukawan tano. So maana abidah si kuluga agusi ko istilah. Kaad na bid'a niran. Aya maana bid'a si kulluga na al-bid'u huwa ash-shay'u alladhi yakunu awwalan. Yang kutwa pagani akabalo ashay ada unaan yan. Datargyang utaketer wa Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Pero ang kiran akna basakan ipaganay asugu kaadna unaanak na mga rasul. Al-bid'atu hiya kullu amrin jadid ala ghairi mithalin sabiq. Aya bid'ah na langon o miya bagu ada miyaw na anyan da miyaden da maaden ko miyaw na anyan nagiti tumutuon sa bid'ah si ikumalan yang kuluga akla baginan ni panananggilaan tano ay sa papian ada taro inibaw ng mga technology so cellphone, Facebook, WhatsApp lang wan taman plane truck na daan na maaden ko miya nga unaan tano na o gaid nakla baginan isa sa para katano sa kamapian na ng mga tao aya panananggilaan tanwa bid'ah nagiyang ko to bid'ah sa ikumanan yang ko istilah madakla kiya ta'rifa sa mga ulama sumano bid'ah si ko istilah tataraki ni Ash-Shatibi si ko al-i'tisam tina aya bid'ah na pimbagu ko agama ay plagid ko syar'iyya aya anta kudirun di kang galabukan nagiyang ko to pakapsubra so single ko Allah afi dia pakasalin ko Quran ag sunnah nagiyan na ni panananggilaan na bida o mga paguman ni so agama. Aya katimbilian ng bida so kagirautan o bid'atun fid dunya wa bid'atun fid din, muhdathatun fid dunya wa muhdathatun fid din. Pimbagu ko dunya, nagupimbagu ko agama. Aya marata nagyang ko tab mga pambagiso agama. Madakla dalil sa Quran o sa Sunnah. Bitaw Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sa alungan ini atigu Allah na kumpleto akan rekan su agama niyo. Ini kaswata kan tiaro tupakan rekan su limo iyo. Aya ini kaswata akan rekan apagamaan niyo na su agama Islam. So orian o kiya kumpleto wa Allah subhanahu wa ta'ala ku agama. Kiya tarutupan yang ko limo yang rakatano ay ini kaswat yang rakatano agama na su agama Islam na daas sa kataw aba makamilik sa kabnar sa kapagumanin yan si ku agama Islam. So sa bagi nagtiginak na bagi ni kapuspusan na ini turun. Kaaya kapuspusan na giyang guto ayatul kalala. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala sa suratul Nisa. So sa bada mga mufassir na tingin na sa suratul Nasr idha jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. So sa bada na tingin na sa ayatul dayn. Udina suwattaqu yawman turja'una fihi ila Allah akatiru Allah subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na bigay sila sa manhaj para pagupitan para masulbagin ka na awida akal. Tigiran isaw na manhaj na tigiran na pakambidaan tano. So kapuspusan na ini turun na aya so kapuspusan na ini turun asura. Udina kapuspusan ini turun amawdu dataru ayatul dain ayatul kalala. Ugai nagiyang kanan akya pa kasupa-supa ka Iran na knabaanan miyaka binasa benian kesupak agiyang kuto katiru Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum sakya kumpliton wallah sabab sa aya maksud sa giyang kanan ikmaluddin kya kumplito agama nasiku mga usulul Islam mga unayan o Islam sa dataru ketiru ay niyakini Ash-Shatibi
aaya muradian na kulliyatu hagyang kutwa karang kuman mga unayan. So mga ajza, mga gintasan naklang giti maksud. Sabab sa diyang kutwa mga masala kibagu na mitatarusan ng tamang kukiyam sa kabang kita ku dunia. Aya karina na daamiyalam ba qaida si iku agama, si iku mga daruriyat, hajiyat, takmiliyat inunta na miyaw sa ipiyapiyah. Isap na karina na igiraad na masala miyaad na bago ada miyaadeng da maadeng kumyaw na daan na sa basarihat kukumyan. Ugin na pagistihad sa mga ulama. Nagyang uta pagistihadiran na ad na madhaja o kita nira napakaasalin si Quran agu si sunnah. Ay manan yan na ayam antap sa giyang uta kaya kumplito wa wallahu subhanahu wa ta'ala ku agama na sa mga usul, mga unayan. Siku mga hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasu hadithu Aisha qaturu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd sa sahih al-Bukhari san sa tawti Rasulullah ang babaguan yan so agama sa dirumpad nagyang kutagal bukian na diketarima kindud giti mga pida mga ulama aging kaya hadith na min usulil Islam per mga unayan o Islam نصف أدلة الشرع سبقكم مع أدلة وشرع سو حديث عرباد بن سارية قتل نبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ونقتني وتيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم سنتاخن أو سنة مع خلفاء الراشدين aya ikakabirun nagyang kutwa mga panayaw niyo sa kakapiti niyo kusunatakan tingo mga ulama anto na sekreto sa kiyatero asan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa addu alaiha bin nawadid aya ikakabirun na sa mga panayaw niyo ay sekreto san nadatarubad apakataling ang mga tao ang gansing niya kanong susunat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pananggila inyo sulangon umiyabagu ko agama kasulango lang ono miyabagu ko agama na bid'ah na langon bid'ah na kadidagan so mga ulama natigilan aso bid'ah na duwa ka klase bid'ah qawliya i'tiqadiyya ikadwa na bid'atun fil ibadat aya bid'ah qawliya i'tiqadiyya nagyang ko mga bid'ah mipantag ko katero sa ko aqida datarian nagyang ko mga grupo amay hirap so aqidairan dataro mga mu'tazila الرافضة غلاة الصوفية ikadua klase pugusin tanong sa makampat nagyang kultuwa bid'atun fil ibadat bid'a siku mga simba siku Allah subhanahu wa ta'ala na duwat mga kaklase ating mga ulama bid'a haqiqiyya bid'a idafiyya ay bid'a haqiqiyya nagyang kultuwa sunsunatian na ayad isa sa par dataro bid'atut tabattul di ka pangarumang tao abadan adak mana sabab pa din ka pangarumah wala makaliliru na giyang kuto ad na sabab yan datay giyang kuto ang mga talukataw amya ko mga karumaw nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigila na anda kami matatago si ikupang katanong nabi asang natibison na di ko dipusa na di ko buka suisaw na di ko pangarumah taqarruban ila Allah swaswat wallah suisaw na di ko disembayang di ko di manahajud na di ko din pakataro taman sa minirampay ito ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kiararangita na tigina sa kalaso dito sa manaya-manaya ana akhshakum lillah inni akhshakum lillah wa atqakum la sak na tigian ipinakamaal kan rakano si ko Allah malarkano isang gila faman raghiba an sunnati falaysa minni sad sa tao ikagwa diyan sa sunatakan na dirangped ikadua ka klase nagyang kulta bid'a idafiyah giyang kutwa ay pakasalin na isusugo ugaid na inumanan ka o di na inalin ka so itkidi-kidiot ay datari na sa salatul maghrib na 3 karakat na inumanan ka piya kapat ka karakaat ka para malay balas na bid'aw to o di na so kakurban ay pakasalo kakurban isusugo ka tano ugaid na matatandu giyang kutap kurban tano ay barangay na dataro kambing sapi onta na amay kakurban ka sa ay maalani na datare na rabbit udi na pabo turkey na bid'aw to طيب so المعاملات او العادات او so simbah na bid'a al aslu fil ibada al man' او الحظر
ay pakasal ko simba lagi ang tabitan nurong kapunggal buka inun tawad na dali sa kapapakay niyan. Bila gusto muamalat au sualat. So, muamalat au sualat na al-aslu fi al-muamalat au al-adat al-ibahah. Ay pakasaliran na mapapakay. Inun tawad na dalil sa dinyang kakapakay. Na ginawa na dikin ka na pagira tanong al-aslu fil ibada al-ibaha na may riba to ay pakasalo agama na pamana papakay na simba na papakay na pito ni kidiyaron na gitu maurip wallah subhanahu wa ta'ala amaknal tano ang bidaw to. So sabaad na aya kukuha niran ad dalil sa ad na bid'a si ko agama amapiya naging kuto katero Umar bin al-Khattab wala timuon ya naging kuto ko mga sahaba apya kapag mamin si sakiran at tigin na ni'matil bid'atu hadhi sayani nikum mapiya bid'ah aging kaya pinggil bakiyo na aya maksud ro Umar bin al-Khattab na sumaanan niyang kuluga apitero ta na sumaanan niyang kuluga na da problema ro paman na maakul as Umar bin al-Khattab na pagumana niya sa agama nagturo niya na ni'matil bid'atu hadhi dito na akal sa Umar bin al-Khattab na aya katawitan ron na stricto si ko agama stricto sa agama balago ay panuga sa mga ginagawa sa bid'ah so sa adna pa kaasal pinanan kaso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kasimbayangan niyan so mga qiyamul layl salatul tarawih ana mga pediyan ug ina ini targiyan to kakalkiyan uba mafaradu ko mga manusia so masaw Abu Bakar sabab ko kabibisin yan na din yan to manggalbuk ugay lang kita taro sa ginta din na panambayan ko mga walayran so masa Umar bin Khattab amyaw patid so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daakal kay ba faradu lagi ka pinggul bukiran isa ko kuha nila na adalil sa adna bid'a si ko agama lagi ng takya taksimo Imam Shafi'i rahimahullah si ko bid'a sa bid'a mahmuda mapi bid'a go bid'a mazmuma marata bid'a nagtarot ng magu aya antapon o Imam Shafi'i si ko kegiraw niya na bid'a mahmuda na si ko maana niya si ko ay maana niya si ko lugawiyah isa pun lagi ang utwa qatir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'a san sa tao amaw na makanggalbuk ko Islam sa galbuk ka mapiyah tariqah na masono sa lakawron nagbagian niyan subalas amapiyah agu subalas amapiyah minggalbuk ko sa daakal bakiran abalas amapiyah nagataron tumabusugal buka marata tigilan na adna bid'a si ko agama agina ni dalil naribatan na sabab sa antunay sabab akiyatero asan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sabab yan nagyang ko to akilian yang ko mga Arabi tanto mailay kila nagyong kapupubri na miya kaawita kalo Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sigu yan subila pagbangan niya so kaya pagbangan na misimiyang silan so kaya simbayang yan na miyang usiyat so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ay ni panguyat yan na so kasud ka yun kaya sa katawa mo mapud ko mga ansar na miyaling na miya kasi na mauid sa mga panabang siya o mga pediyan diyan ko to kaya so mga pediyan na miya babaya so Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pitero yan aman sanna fil islami sunnatan hasana san sa tao amaw na makanggalbag ko Islam sa galbag kamapya masung kaduno pediyan masung kaduno mga pediyan nabagyan ng subala sa mapya ag subala suminggalbag ko na mapya sa daakal bakiran abalas amapya nakna ba ay maana na mga mabawiso agama sabab sa adna pakaasalo kasidka wa anfiqu mimma razaqnakum gusto ni sunganin ini riski mirkano ay datare naging kay kapkid naging kay mga charity mga jami'at khairiyat at tebang sa mga makakailangan nakna ba ng bid'ah Peter o Imam Malik rahimahullah man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah sa tao ang babaguan yan sa agama sa bid'ah kailan yan na mapia bid'ah na sabnar amyatang kadiyan as Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pindun siya na niyan so risala ay susugun wallah subhanahu wa ta'ala Oriyan yan nabiyati ay naging utakaturo Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhir al-aya ginan sabab parin tanong ko Allah pakambara kataratan wallah giyan kaya kiyo sa tanong saya هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا يا ربي شكرا